whaatala whātui le whaafonganga si tātou tunu, malo le soifo manuia. Ia o le tātou tamiusanga fo le o le Rugby Championship. Le ua toi fo imani. Ia mo si fia fo imani si tātou tunu uia sa amatali e to sanga e luo o. E wha ia tātou au a li i wapena tau sinio ai. Ia o le ala ua talo iono le whaama el COVID. Ia le salim whiona whaatau nuina i le to sanga o tona. Ia o le sa e se whina ngalo i le ofisiri mal pulenga e whaatino ina to sanga nei. Ia i le masino me, ia peta iane, ia sa whianga i se tātou tunu ma lockdown so il tātou whainga malo. Ia no le whaama el COVID. Ia le la sa toi tolo pō mai ai, ia le wei fufanga le la amatali el masina nei. Ia o le ua tele ni whaamai a umata miusanga yuni lakpi whaitu ngano. Le sa whianga i le tau sanga. Ia le wisa awa i toi pūlenga le tātou man masa moa, ia maltuni man samo. Ia e whaatino mai le tātou whainga whiwhiringa. O la tau la neu whiwhiria ta misanga nei, o la tau pito isili, o na le leili ta alo i le ta alonga lakpi. Mai yuni whaaitu mano sa whapenana whaatinoina. Ia e whaatatu au, ia ua whaingoina o polu sa vai, polima mamanono. Ua na o le tamisanga le tupao li, o le a whaatinoina i le tausanga nei. Ona o le ua mai, ona whiwhiria le tātou au al manusina. Le ua sa whangato i ia nisi o alo tumai tai fo isi tātou tunu ule fofua e amata il whaiunga o le reaso nei la tu tamisanga. Paule suinga o le tamisanga le wei tausanga nei ia morsi fia fo imanu si tātou tunu ia o le ua whaatino ia le vaenga o le o whaatasi malwhenga whaavai al tātou fon whaatono ta'alonga lalangi. E lua tātou au i lalo lusu tolu tausanga. E whaatanga ia tamata alo i to lima e over 8. Ia male lua ia tātou au ua wha mo i lato i lalo lusu tausanga. O au la upolu masavai ia ua whapena ona tu ina tu iai ia le vaenga leo i lato i lalo lusu tausanga. O le tātou au a polima manono. Tātou au la ia i lalo lusu tausanga. Mo silfia le malo se tātou tonu. Ia o au nei e lua. A mai alta misanga i le so. Ia o le fofua e amata i le aso sumal tolu, sumal valu mal lusu tolu. E mai ala tamisanga, o na whala wilolo leo tātou au e lua. Le tātou man masa moa, ia mal tātou tunia man Samoa. Mo se whiawal man masa moa, sa whaingoino Samoa ia sola. O le tātou tunia man Samoa, ia o le tātou au sa whaingoino au lalo lusu to sanga. E ila tu tamisanga e whaatino ia au kusom se tema. Ia o le angangana tātou ofisa. Ina ia whiwhiria i tātou au, ia marosi mo ia tamisanga. O le tamisanga la le tamisanga i vaso momo. E amatalia le aso sumal tolu o iulai, o le aso lulu. Ia ona malolola i o tamta alo to e fo i mai le aso sumal valu le aso ngafua. To e whaatino le tamisanga luna lua. Ona whaamai aila i o le tamisanga i le aso to nai. Aso lua sumal tolu o iulai. Ia e sisila fo ila ia i le whaatinoina. E lima i le fitu aso le malolo ai auto e ta alo. O le mafuanga. Ia o le whaatinoina. Tonu ale o le tamisanga le la anga e to i tātou man maa. Ia ma le tātou tuni man Samoa. Na le tai lima le fitu aso e komai. Ma whaalu ia tamisanga. E ila ta alonga e whaatino i le amtanga le vaiaso. E i tamisanga e longa tono le vaiaso. Ia ma le tamisanga i whaatino i le astonai. Le lau tau whaitau te launga tasia i fo i mai wha moe moe o le whon whaatonu ta alonga lak pia lalang. Ina ia wha maasani i fo i along whanau si tātou tunu i le ese o aso i ta aloai. Ona pe o maasani ase tātou tunu u ta alo i estonai. Ia e tole lengi lua aso atoa. Ia o le suinga le leo iei. Ia ona le tau whaile eo whaatasi mta misanga o lo mane e wha moe moe e tātou au masi i o le man maa maltuni man Samoa.